Kwakwashubela abaphathi bami kufanele bengiwarning ngenzela elinye iphuthana nje futhi ngashaya omunye umuntu nje edlula ngendlela ngimshayela nje uyasolisa. Asibhorekile lapha esayithini kuyi-weekend ngekho umuntu. Ngibone edlula ngendlela nje ngaze ngalunywa isandla nje ngamshaya uyasolisa udlula sasangona edlula. Ngavuka umngqwetha ethi umfaka idonke ipile. Ngase kufanele ngithole ilokhu iwarning ke manje ukuthi hayi siphula umthetho ingqwele. Ey bizwe office lapha nakhona ngisho bengifonela basaba. Manje besibuza ukuthi ingqondo ungakwazi yini ukuza bangibiza ngongqweleke ungakwazi ngicela ukuza lapha e-office lapha besifuna ukuxoxa nawe nje bakhuluma bobabili omunye hayi siyacela impela nje hayi kaba alekho lubi kodwa besicela nje ngathi hayi ngizoza induna zami ningasaba hayi ngifike ngisamele eminyango yabeza baxoxa la joy ngeke hayi mnike wena iwarning lo munye hayi ngeke phela wena nje lokhu imanager mnike wena mina ngu supervisor hayi ngeke mnike wena hayi lo muntu hayi ngicela singamniki ke impela ngeke ke impela